Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Miingon si Jesus ngadto sa iyang mga tinun-an, ayaw kamo kaguol, salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak, ug muadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Kun dili pa kini tinuod, dili ko unta kamo sultihan niini. Ug kun atuan na ako didto ug makaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako ug kuhaon ko kamo aron bisag asa ako atua usab kamo. Nahibalo kamo unsaon pag-adto sa dapit nga akong adtuan. Apan si Tomas miingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kung asa kapaingon, busa unsaon manamo pagkatultol sa dalan. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kun dili muagi kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa atong mga pagbasa karon, sa unang pagbasa, ikaduha hangtod sa Ebanghelyo, naghatag gid nato og assurance nga dili di ay ang kinabuhi matapos. Kini di nga atong kinabuhi mupadayon ra gyud ni siya. Ngunang sa mga taong nagtuo Ginoo, way kamatayon. Mutuo mo ana dili. Sige lingi ay mong tupad. Ing namutuo ko din agyod ka mamatay. Ing na. Oh. Kay ang kinabuhi mo padayon. Tanawa si Kristo mismo ningon mag-andam ko lawak dito sa balay sa akong amahan aron bisan asa ako atua usab kamo. Sa ato pa kay wa man mamatay si Kristo, nya ingon man siya bisag asa siya tua sabta, di gid ta mamatay. Mo nang dili gid angayan nga mahadlok ta aning kamatayon. Nya unsa may mga timaan nga nahadlok kas kamatayon, kana gyung masuko. Masuko. Kinsa ninyo dinhi ang moingon sugod karon pader din ajud ko masuko ta sa kamo. Gusto gid ay mo mamatay. Mao na ron kanang gubat ang mga sundao ug ang mga kaatbang nila sama ng Israel, Hamas, Palestina, Russia, Ukraine ug uban pang mga lugar nga naggubat. Ang pagtuo gid ana nila patyon tika para di ko mamatay. Kay nituo man sila nga mamatay gid ta. Mo nang patyon tika aron di ko mamatay. Pero sa atong pagbuhat ana nga patyon nato ato isig katao para secured ta namatay na hinuon ta. Matud pa sa ikaduhang pagbasa, kinsa may makapahimulag nato sa gugma sa Dios. Kini manggong gugma sa Dios mga igsoon, mao ni siya hinungdan nganong natawo ta. Nabuhat ang tanan tungod sa gugma sa Dios. Kinsa ninyo dinhi ang wa moagi og sexual activity sa atong parents? Na kanang ditso lang sama ni Jesus nga ditso lang og ka umol sa tiyan sa inahan. Wa oy nya 99% sa naghimo nato naghigugmaay gito sila. Nga mag-sex kagwa ka kahigugma siya gi-rape man apader o mo bitang 99%, 1% ra tingali tong gi-rape. Siya nga nung gi-rape man ka, nikuyog man ko sa akong uyab niya, di man ko gusto mag-sex may niya, iya man kong gi-rape. Rape nga ni pahimutang sa gato.
Ni kuyog man ka. Nga magnagbugno mo dito. Akan nating gi-rape sa usahay uyuan, usahay amahan, stepfather, o kana. Pero tagsara man sa gayo mabuntis ana. Wa man gyud kayo. Mao lagi na ingon ko 99% bunga kita sa paghigugmaay. Kay lagi ang kinabuhi hinatag sa gugma sa Dios. Apan ang atong pagkahadlok sa kamatayon, ang atong dili pagtuo na kita dili na mamatay, mao'y hinungdan nga makasala ta. Nya nangutana si San Pablo, kinsa may makapahimulag nato sa Dios? Dili ang kamatayon, dili ang kagutom, dili ang mga gahom nga espirituhanon o yutanon, dili ang mga butang nga namugna karon og ang umaabot sa maani mga satellite. Wa pa ta kahibaw mga 10 years from now unsa na ka ang mga butang nga mamugna sa kalibutan. Tingalig manglupad na ang mga tao, mura nag mga ungo. Na naman aron, sige naman aron, sige namang experiment nga itaod lang na nimong maong butang, makapalit ka na, lupad na ka. Wala mo kita na mga salida-salida ka na mga karton-karton. Naman ako, manglupad yan. Na naman aron, gihimo naman na may mga testing-testing. Dili lang kayo layo og maabutan. Ana, pero moabot yung panahon nga moadto kag Manila, ikaw na lang. Adto na ta magbanggaay sa babaw, mura na tag mga sayaw, magkabanggaay na ta dito. May manlanggam kay abdik magmata niya. Kita usahay, di man ta abdik, magbutang na sa tag sensor, aron dili ta magkabanggaay dito sa panganod. Ana, moabot ginang panahon na. Nya moabot na sa nang panahon nga ako diri ron gasulti, pwede ra gyud og sa usa lang ka click sa kamot, pwede na kong tuwa dito sa may woodlands. Ana ba? Kay mga pangandoy mo na sa tao nga dinhis kalibutan. Nya naay paagi ana nga makabot na siya. Pangandoy ra man gunas tao gud nga makalabang tas dagat, makalakaw tas tubig o tanawa karon dagko kay mga barko kargahan pagdaghan kay mga sakyanan. Mulutaw mas tubig. Pangandoy man nato nga makatabok ta ng hangin o karon o porting dagko as eroplano, magdapa na mga bomba perti pangkusuga manglupad na mas hangin. Pangandoy ra man nga moadto tag buwan, moadto tag laing planeta. Karon ngadtunganhi naman lang ang mga astronauts. Di ba? Kamo wala mo mangandoy nga dili nanta mo maglakaw ngadto. Init ka istanan. Ngandoy tana mo abot gina siya. Pero dili na gyapon rason nga mahimulag tas Ginoo. Unsa may makapahimulag natos Ginoo? Ang atong gugma niining kalibutana, niining kinabuhia. Kana bang ang tanan natong himuon pulos na lang gyud pagpreserbar aning kinabuhi nga temporaryo nga ato karong pahimuslan. Temporary existence gitawag ni og mortal life. Kining ato dinhi mortal, pero part nato na ay immortal. Nya unsa may makapawala ana gikan sa Ginoo? Ang sala. Igilingi ay mong tupad na kaysa pangutan na ba? Nya moingon gani naa nya patay ka. Mahimulag naman tas Ginoo. Nya ang Ginoo may dalan padong sa langit. Siya I am the way. Matod pa niya dire. I am the way, the truth, and the life. Mahimulag ta tungod sa sala. Nya unsa may hinungdan nga nakasata kay di na ta gustong mamatay. Munang dali kita masuko. Ana. Kay di man ka gustong mamatay. Unsay ikaduhang timaan nga ang tao nituo nga di na siya mamatay? Unsa man? Kusog kay na siya manghatag. Hatag gyud tanan. Muna ingos Kristo, sell everything you have and give it to the poor. Ihatag gyud na tanan. Kay ngano man kining kinabuhia wa ni siya kapuslanan basta magsige tag gunit anang naang lumalabay nga butang.
Kana bitang musaom ka ngadto laom tubig nya mugunit ka didto sa kanana ang bato. Unsa may mahitabo nimo? Di ka kabalik ngadto babaw. Nya kay di na makakabalik sa babaw, unsa may mahitabo? Patay ka. Mutungagi ka ngadto, buhi gid kuan bato. Ako bitaw di kay ko ka maong mulangoy, adi man jud ko ka maong mulangoy sa tinud-anay. Nya nag fishing immersion ko, nya giingnan ko katong seminarista pa ko ba. Nanguha mi ana kana mga unsa nang ilang pile-pile, mga bato, mga ligid, mga kuan niya adto dito na kanang mga ito. Nya ingos tatay nako makatong mananagat, ali Chris magkuanta ato ring unsa na kanang pugaron o sana kanang anak butangan nga to kanang net nya kuan man mga duha man kadupa ang giladmon ingon siya tabang na kog kuha aning bato saom na akong tatay dito tunga dako kay bato labay nga to saom na sad ako saom dayon ko gunit ko atong bato ina kadako di man ko kadaog tunga na sa ko way nada saom na sad ko kadto na sang kahoy murag yakal akong gunitan di man gyapon ko katunga ako na sang buhian tunga na sad ko wa gyud koy nakuha wa gyud koy nakuha wa gyud koy natabang sa kong tatay usay galisod pa kog abot ngadto sa laom inig saom dito na lang kustomoy sa baling oy katong nanood na ngadto ang mga isda ba gasigi na lang ko yun hala kanindot gasigi lang kog tulpok-tulpok dito sa mabaw ba dito sa mabaw kataw nga lang akong tatay pasabot di jud ko ka tunga kun mugunit ko mo nang di sa takaabot og langit kun manggunit ta dinhis kalibutan practice kita og detachment buhi gid na ang naa dinhis kalibutan kanang imong bana kanang imong asawa imong ginikanan anak balay kwarta gahom buhi gid na aron tama langit. Sige, katulong lingi sa imong tupad. Ing na siya sugod karon mamuhi na ta. Ing na. Ing na di na ta magsigig kupot aning nias kalibutan kay di ta katunga. Di ta katunga patay ta, malumos ta dinhi. Mamuhi na ta. Unsa may resulta sa mga namuhi na malit og slots. Mo ni ako murong i-update sa atong slots bunga ni sa mga namuhi na inibuhi og tag 1,000 na inibuhi og 100 na inibuhi og 500,000 so sa atong holy pads para sa retreat sa mga pari ang atong halin niabot nag 88,780 ka slots na apay 11,220 ka slots nga available. Atong pakpakan ang namalit niini. Tag 100 pesos rani. O nang namuhi sila 100, na 300, na 1,000, nasay tag 3,000 kay naamantaan ni 30 slot challenge tag 3,000 na nasa tay nadawat nga 881 ka 30 slot challenge. Namuhi sila og 3,000. Nya karon ra ni kutob November 7. So pila na lang ka adlaw? 5 na lang. Nya napay 11,220 sa inyong paminaw mahurot ni natog palit. Hurot ni kamo no. Og di mahurot sa 7, ilahos na to 9. Kay na pa may 9, November 7 to 9 man. Pero nindot gyud unta November 6 gani, mahurot na ni. Nindot kayo karong Lunes ba? Kutob karong Domingo ato ning hotdog palit ha. Kay makatabang nis mga pari. Nya ang pagampo sa mga pari samtang mag-retreat mao ni mo isa sa atong kalag padung ngadto sa langit. Masuod tas Ginoo. Matod pa diri sa ikaduhang pagbasa kun ang Ginoo nagpakamatay nato nga mga makasasala unsa nakaha karon nga suod na tas Ginoo iya nagitang pakamat insa na iya nagitang luwason dili kita niya balibaran kay iya manganitang giluwas kadtong makasasala pata
samot na gidron nga nakigsuod na taniya nya ang pagpalit og slots para sa simbahan makapahimo na tong suod sa Ginoo. Ang sa ato sang sitiyo aning para sa nis akong birthday katong manghatag-tag bugas sa 3,600 ka mga pamilya nya mo paayo sa tag mga 60 ka gubaon kaing balay dinis atong parokya na nasa tayhalin sa sitiyo nga 5,147 pero napay 34,853 ka slots nga available. So ato sang pakpakan ang namalit og sitiyo. Salamat kaayo. Ang ato sang DSAP ni-increase ang atong actual cash nga nadawat, niabot nag 74 ka slots, nya 21 slots pa ang wap amarimit nato. Pero wala pa'y additional nga pledges or additional slot nga nahalin, na apay 45 slot nga available, tag 500,000 per slot. Unsa may atong himuon, mupadayon lang kita pagpamuhi aning mga butang sa kalibutan aron di ta mosangko sa kamatayon nga way katapusan. Nya karon sad open na sad akong GCash, pwede na sad mo makasulod ani, pero basig ko to bra ni mga 10 days or mga less than 10 days mapuno na sad ni 500,000 raman. Nya kanisang atong YouTube channel Padresiano Ubod nakadawat na punta anig mga 143,000 pesos atong buwan sa September. Mga tao gyapon ni nga nibuhi silang kwarta. Ano na sa mga scammer. Ay likay-likay lang sa tanang scammer. Ang Ginoo diri sa atong salmo nagpahinomdom, ang Ginoo maayo og maluluyon. Yes, daghantag mga sala. Kaako, kamo naamoy sa, ako nasa ko'y sala. Pero ang Ginoo maayo og maluluyon. Every time nga muduol taniya samtang buhi pata, automatic ginang iyatang pasayloon. Kay maayo siyag maluluyon. Nya kung mamatay sa tang adunay dala nga gamayng mga sala nga dili angayang ibutang tas impierno adto ta ibutang sa purgatorio. Matod pa ni San Juan sa iyang unang sulat, duna may mga sala nga dili ikamatay, duna say sala nga ikamatay. Ato nang gitawag og venial sins ang dili ikamatay, nga ang ikamatay mortal sins. Kung mamatay tang naay mga venial sins adto sa tas purgatorio, nya tungod kay ang Ginoo maayo man og maluluyon ang mga pag-ampo sa mga buhi pa. Kay part man ta sa gitawag og the whole body of Christ. Kita may gitawag og militant church. Nya naa sa ang nas purgatorio gitawag og suffering church, ang tuas langit gitawag og triumphant church. Ang mga pag-ampo sa militant church makatabang sa naa sa suffering church. Ang mga pag-ampo sa triumphant church, ang mga santos, ang ilang intercession makatabang sa natong mga militant church. So kitay mutabag ampo para sa tuas purgatorio, ni ang tua na sa langit sila na sa imo ampo para nato nga padong pang mamatay din his kalibutan. Ana militant patyunon ang tawag ana, patyunon. Ingon sila di pa dire nagpanaw. Ako di ko ganahan mo tawagan ng magpanaw, patyunon. Kay nindot nang maghuna-huna ka nga patyunon ta din his kalibutan, pero to ay sunod. Tay sunod gitawag og triumphant church. Pwede sa tag mahasulod sa suffering church, pero mas nindot gyud nga di ta masulod sa suffering church, ditso na tas triumphant church. Unsaon man buhii gyud ang tanan nimong gikuptan aning kalibutana, buhii sila according to God's standard. Unsaon man itabang sa simbahan, itabang sa mga kabos. Nya dinhi simbahan itabang pinaagis pag-donate
nya sa ato dinhing parokya kaning ato mga slots ug adto kaslaing simbahan naa sad sila pamaagi didto unsay mga paagis donation hala donate didto muangkon bakag usa ka lingkuranan kay nag fundraising para sa lingkuranan muangkon baka pagpalit anang naang mga kinahanglanon sama anang sound system kay dako-dako kag kwarta mga electric fans kay limuot kayo hala i-donate na dito buhiin ang kwarta nimong siging tigom diha nya dinis ato Holy Pads, Sitio ug Disap ang atong mga slots kadindot kung ato ning i-focus ang atong kaugalingon niini wala na gyud tay kamatayon pirmi natang buhi bisan og di pa ata mamatay ang atong kinabuhi mura nagtuas langit maghatag og kalipay sa uban nya permanente sa tang malipayon bisag daghan pang mga problema kay nothing can separate us from the love of Christ nya kadtong naa sa love ni Kristo kanunay gid nang malipayon kay ang gugma maghatag gid nag kalipay. Last night naghimo ta og look-alike saint. Nindot kay sila tan-awon mga santos ug mga naong ilang gi pakita ang kinabuhi sa mga santos 17 sila kabuok ana naiuban makalahos og istorya ang uban sa di sad kalahos og istorya pasabot ila ra gitong gi-memorize o niya acting lang pero naa sa dito'y mga nakita nako nga sincero kayo sincero kay sa ilang pag-act sa kinabuhi sa usa ka santos nya gipangutana to nakong nasikan maghimo ay lang taon siya kandila batan-on siya pero maghimo siya kandila para makatabang sa pagpangwartas ilang pamilya ana nya siya ay nagdaa sa life ni Saint Luke may sa kanyang pagkasulti may kay mura magiyang gibutang siyang kasing-kasing nya siya paginasikan so nakadawat siya 3,000 sa iyang pagkamaayong musulti nasikan pagyod 8,000 nya ako di siyang gipangutana unsa may mong isulti karon ingon ni siya dako na kay nig ikatabang sa among kapilya Father wa siya maghuna-huna nga madi na jud ko kapanghimog kandila ani pila ka adlaw ang iya dako nig ikatabang sa among kapilya Father nakaana ko nindutag mapari ning bataa basin pa di ay okay mura bagparionon to siya naong di pa sa katuyawanon sa tinudan pero labang ang hunahuna niya ba pirming naa sa simbahan bisan sa iyang kalisod gahuna-huna siya sa simbahan kana mo'y mga di gyud mahimulag sa kalipay ni Kristo nindog na ta